Nubacha bari no ntubondeto nori arimi betite na mbere na kurema na kumenyera imera byone ende bantere chella chaduriut yania batena gya kukenera bone kumane na myunda yo kwidokero injo ira chidirite Kenya ngakia ibira byonda bandete untobrane ende bakuwa batina wirigero kinyaba makeda yabange Nindi bedere tabakia lukaira rwangiro kumenyera nyumo chekitha kanirwo KWS kia bakiba ora kia kutire bakwata njo weekend kwebukana na dara ya Kelvin Kimathi katuende toi Ondeka wirigiro kashokerete buka ikirari mbando andashiatiene kumana na ukinda na athine mpara kwa kaita untuku ni untubo wa shambure kwana na kainya kobo ngwaba shumia kwanda imera buru reunyu moshia kithaka ya njo ishido kirite imera bina kuinyangia buru itware impara na inaende thai ninjo unachoche yakwo na chuende kaikotorera biturandite na ibya thina bya mukuro ketho batu itotetho ito murungu baba itotethoke turare athinene muno ibokome abwingwa byakora bituraura birare kimbo kimwe kerare chiringi 200 shillings na rwa re muntu rorandire mpempe kana renda mungao arare athinene muno lakini thai ende ibokona bonjo ibwethetie nendire ne atangathethuka woni ndi mwana incho kawaida uketha woni mpempe ira chiakwa na mungao randa andite tona bia uketha Menyai kuonania woni ene kakachoka kithirikari ringi bambire kuromba utethio njo ito loi igathiri anto ko bia kora bikuthira buru bikinyangele ngau irari ri kwenda kinyo kama erware mbu anto bai to kinyangau lakini jonda ni titiero na cha kento dire ande ito kuromba kinyathirikari turea na riuba itala sare mbesa kithumba kumania njo ikwenyangime na bibi obashiandirite athina iba uritirwa ngiro karia banyumo isha kithaka iruke KWS hukumelati ati na mpoemuno asare geriana 100,000 ate oninka pempe na mungao no 100,000 kinya asesa baka ya kuilela kinya asesa baka ilela bona ni isaindi ya 100,000 toto kwa baba KWS ibe batongere nyumoi Juma rekethake nake tore ko taongire otwenyangerie byokora bina nto koko ina thenembe na kiria tongoria kinyabo kumania thine nyumo isha kithaka iromba riori nene kiribo itokoromba kinyamo heshimu eto watigania East Honorable Mporo Abori aingilie Honorable Mesa Mutunga no ntokato mwanke na tigania East tigania West na warende jo imo isa india tigania West na itigania East na chochi kithomba kingende jere Ende itokoromba mheshimiwa Mutunga, mheshimiwa Mporo Abori, CS wa Ngrigasha, Honorable Mithika Lentore, pato saidia kabisa kugombekana. Nende woni bora nkwera thirikari ya national government na county government iba one bora bakabwitha manto ya nyumo chere kithaka nontu ni utusubura na inya. Ito chienda lakini nayo tutichienda tokera rampara. Tote korea nyumo cha kithaka inetumike batweke tourism lakini nacho totomba kwa tourism wetu tethie batu tukira rampara mwana kwa kira rampara mwana kwa kira na thina mwana kwa akira kemenya atu mathukuru au mathukuru na ukira guchoka muchie nontu bwa nyumo atiroka rukireta thukuru Iwe ndire na thaukaria abo boega tutemakuria u Reportera Weru TV kumatiania beta wa Kelvin Kimathi.